Amhel chatna le moina te wang hian ennin a har nge yang mel chale nu hnap soifiana atana man china ni a 80s hunlaya mei chhia thlo berani bokin Brooke Shields hi thasom pakhat mi lekani atangin advertising le acting career achan to a Brooke changtunu hian afanu milar takani theinan thei to pachwa thina ni umnga ani atangin filma a in lanchana kumsom pali ani in Vogue magazine cover a chuang der to a Vogue magazine cover a lang theino pangberdin mun a hau nge kumsom panga ani me chuan khata dollar sing khat India poisa acheng noi riat sing ruk sangli za somriat pani a hlo der to ani nima sela a hlotlin na phena hian Brooke Shields hian ano pan lai hun a chen ve ngai lo anu chuan ataksa hliama nei a hlo wangin a thiante nen anin fiam a phal ngai lova atak salandan avon reng theinan thil thum ei phal sakani lova film studio pon lama mi pa ne na in biak khapani bok Khovel puma shiat lar ani channa chu sangkhal zakwa somria ta film hit zet mai the Blue Lagoon ti chu ani atang khan ani a university alu atang che in alo thak lel chin zalen na chu tem ve chanin ngai zong chi chang George Michael Dodi Alfayet le Michael Jackson te anei noka adu thu samber chu pasar chatak neya fadu am tak tak nei ani a adu thu sam erol kum somthum paria nuwa thleng dik ve chi a Brooke Shields chuan a career chu chol sanin achung ko ta na hun na mangral thin to ani